thir tu te chi bai ule kan channel du sakna ne na in lo thir thina wangin in chunga lom thu kan soye tun tum chu galwan in beina China sipai thi thu fin fi ani na te Pakistan le China in zom na te South China Sea lama Indian Navy longlen China na ngai mo thu le Indian submarine anei bel tum thu te US le ram sang sang tual chung chan chin tlang pui update tlema zong nen kan thlir ho le don nia he channel thlir tu te in la subscribe lo ani chuan khonga in lo subscribe ula asira bel te khalo metin kan video thar ber te hi men lo thlir sak ve thin turin kan som ngal bok chewa ama sain galwan in beina khan China sipai People's Liberation Army te an thingei ti fin fiana om thu hian bulin tan phot teng ule galwan in beina khan India sipai thi te chu kan threnga la ma se China sipai thi za te ro kan thre hlei theilova media then khat chuan India sipai ain thian tam jok thu an report loma China sarkar lam thu chuak chuan thian om le om lo apuang chuak lo hrim khania ti chuan okas ni somni pakwa khan China ram social media vela China sipai kumsom pakomi than lung adar tachiam maya ti hian inzia kani martar chenjiao rong than PLA Unit 69316 December 2001 in Pingnan Fujian Province sa apianga June sang ni somni a India ne naram ribuai na anun na ahlan ti in Indian Army official te point he thalak hi an muto a adik ngei ti an fin fia bokani thalak lo dar tak chiam chan chu mithen khat communist sarkar chunga lung oilo an om ve wanga ni bera chung mi te chuan he thalak hi an thon kuala chuta tang chuan social media alo lang chuak ta hlol mai ani Pakistan le China in zom na hi han soikai le ta zelila Pakistan chuan China satellite Jilin-1 data leile ta a he thil hi India tan chuan thulom om tak chu ani lem lo phot maya Pakistan hian China satellite data hi athalo lama amang tangkai don si a India tan chuan China hi chu boi na lian ani ringot mai ni hi Jilin-1 satellite hi China company pakhat Changguang Satellite Technology Company Limited in sangni som pakua an ka chua tak khani in he mission a hian satellite som oma khovel mun rang thla kualin abik takin real time information apethe hi ahlut nap em chuni China hian India le anram ri abikin Jammu and Kashmir en thak na tura aduan ni in alanga line of control vel sipai omle chevel video thalak fia takin ala theya hei Pakistan in adu berle alei chan berani mel Jalin-1 satellite data chu sangni somni atangin Pakistan chuan nei to don ti na nia ramri vela India sipai te nung chang chiang takin a he thei to dona helho ron tirlu na tur tum kong tha le veng tu omlo na te thlengin an he thei to dona ni China chuan Jilin-1 an kalpui tir khan China Pakistan Economic Corridor CPEC na tho viltu turani ti in asoya masian tumber chu Kashmir vela India sipai ti omdan hriat na turani ti chuan South China Sea lam hoile thuakila India le China sipai Galwan Valley Eastern Ladakh anin phek sual na khan India sipai somni lain nun na anchana hliam tuar po engemaw zatan omani kha hemi nu thlani emoleka India chuan anavi indo longlian aken telral thuam pai pon tir chungin South China Sea lama helai tuipuya China voklal len lutuk khap dai tu turzinga atir ve tani sarkar atanga thuriat na chuan Aztak le India Today ne na soidanin South China Sea indo long India na tir chho hi China chuan an du lovin an ngai mo hle ni oma India indo long lian om ve chuan an mi te timim hle ani ome Indian warship te hi America indo long lian te ne nanin be pop renga America indo long lian hi South China Sea kil le lama China pong por lutuk tu dai tura om mun khuara om sa kha ni a chu India indo long lian hian an zom ve don ani Indian Navy ten long lian an tir chho tamai hian China sarkar thina ti rim hle maya India le China te ramri chung changa in rem na kong zonga in biak na kalpui me kani laya India in hetianga indo longa tir chuak tamai hi China chuan adu lo thu
India ne na hian a thlen to ani China sarkar tan chuan South China Sea hi poimo tak an tuipuya an chhal ani a hemi bial chunga ram dang indo longlian chu an tan chuan ngai mo lo rual ani lo ve hrim boka India Today thu don nei na soidan chuan South China Sea Indian a indo longlian a tir chho chan chiang tak chu ladak sector lama boruak thalo a om mek la hian China hian Indian Navy indo longlian hetia South China Sea kal tur hi lodan atum ngam do nem ti fia na turani berani Indian Navy hian tuna hian indo long te chu Indian Ocean biala da in a in ral rin tir meka Malacca tuipui longkong lama te anin ral rin tir ani hei hi Andaman and Nicobar Island atanga tuipui mela lalutuk lemlo India tan ven phak vek na munani he tuipui jin kong hi Chinese sumdong longlian le oil phur longlian te pal tlang thin le khomol pui dang ador na kong berania India tan chuan China dan char le hrek theina rem tak ani thayani ole kan news lo thlir tu ten China on ma in min nga ya chutiang po ni lem lovania thu thar kan hriat dan kha zep lovin kan hriat ang kha kanan soi ve zel maya kan hriat danero diklo om pal ve theya chutiang ani le comment lama thu dik zok in thril hreze lila athange hei tuna po India nuclear submarine thar ani thulom om deuh mai soitur kan nei le nia China rama in hampuar le vaupung manga ram then om kil tinanek mek lai hian India po hi angoi mai big lova okas ni som thum Sunday ni khan nuclear submarine dang paruk siam na tur Indian rupiah crore singa le sanga sen na tur remti na le ruwa man na chu India chuan a pom felta a Indian Navy ten tuipui indo na man ruwa le ral thuama China el phatura an malak huang ti len na pakhatani ruwa man dan chuan heng indo na tuinoi long te hi India Ram Company le ram dang Germany France le Spain te zinga tu ber ram pani te ne mewat hova India ram chunga siam turani donani hero manna Indian Navy in kalpuya tumdan chuan nuclear submarine paruk baka submarine pa ngai conventional submarine kan ti mai somni palilai mai tuipui chunga indo naral thuam ti chakna tura nei bel aril ruk bokani tuna hian India he nuclear submarine pani le conventional submarine som panga anei mek ani US tual chung boruak kemin zuhip le lok teng ule Donald Trump supporter le protester te kara in beina athlenga mi pakhatin nunna achanani okas ni somthum keinira machol ni khan Portland mona pol pani kara buaina achuaka mi pakhat ka hlumani Portland khopui hi America Oregon state a khopui lian ber ni in anti-racism du lo na lan tir tu protester tele Trump supporter te kara buaina achuaka silaya in ka na hial thlengin mi pakhatin anun na chan pha ani kan soi photo angin me ni somni panga a mi hang George Floyd thi na wang khan vunrong in thlir na chungchang hian soya hlo thar ta view maya Democrats lam hian mantrang kayan tum view na chungin andu ang chuan akal ta chi alova ma se tun thleng hianin Black Lives Matter hi politics a in beina ani chhota zel ani hi Republican National Convention a khan Donald Trump chuan racism chi in thlir na chungchang a soilem lova African American ten a sarkar na hnuaya na an mu that thuero a soi war thunga Democrats lam ngai dan chuan a sarkar ming chiat na a pe hel thiam hle an tiani in thana hnai to sia mani tlin lo na soi ai chuan ti thatna lam soi war hi thil ti chi tak ani ve renga Donald Trump hian a soi tura hre chiang hle ati thei ve bokang chu ti chuan Russia lam boruak thlir le zuai teng u Belarus buaina chu Russian President Vladimir Putin chuan thunun atum hlea mipuin du lo view ma se rorel lai President Alexander Lukashenko chu dan ang thlapa Belarus President a apom thu Putin chuan a puang ta a sarkar lai du lo tu te hian an pom thei don nge buaina na sajok achuak don soithiam har ta hleni President Lukashenko hian sangkhat zakwa somkwa palia tang khan President Office alo lo to a ton okas ni kwa khan atum rukna tan thlantlin ani le ta a
opposition lam chuan in thlan kha na satakati chingpen ni in an soi ve thunga Lukashenko hi an president atan an pom thei meu lovani Putin chuan ramdang in rol lo turin thu chua alo siam to a hetianga alanga changa Lukashenko atan wang hian European Union le United States lam hi an tong chua ka ngem nge an ngoi ve mai don nge Putin thu ang hian Belarus hi akal zel donem ti te hi thir zel photila tunma diwa Ukraine boina kha kan reto anga Russia hian sipai chakna mangin adu du a sarkar tir mai ni inangai theiani ole thlir tu ten kan channel hi in lo bengwar pui kan be saya in lo thlir zel the don nia